नेपा अन्तर्राष्ट्रिय खेले विश्व तजागो चपुगु सगरमाथा दे नाप विश्व शान्ति अग्रदूत गौतम बुद्ध जन्मभूमि व थिथि संस्कृति तमिगु दे थका नाजा जजलपा छिगु नेपा च्यानल नेभया जाझ नेवा मसिका स्वयासना दिपी सकल सोकुमे भाज मेजु पिन्त दुदुक्ल निसे लस्कु सेनाचोना जी अनुषा प्रत्येक धर्मशास्त्र अथवा ग्रन्थे उच्च स्थान बियातम गनेद्ययात हिन्दू व बौद्ध मार्गित नापनाप मेमेको जाति तेसन माने नावगु खनिदु शुभ मंगल चाहिँ कथा नालातम गनेद्यया प्रत्येक अंगया सारपूर्ण अर्थदु नेवातेगु हरेक संस्कार व संस्कृतिया जाजुले दक्ले नापा बोसपोल्याहे पूजा जुइसा हरेक जाति अथवा सम्प्रदाय तेसन गनेद्ययात थथगु मौलिकपन अनुसार माने नावगु खङ्किफै थतेहे थौए जाजो सजिमिस भक्तपुर जिल्ला वडा नम्बर 10 विराजमान रेया बिजनाचोम कमल विनायक विषयले छगो रिपोर्ट तयार नागुदु स्यादिस थोय विषयले छगो रिपोर्ट प्रत्येक धर्मशास्त्र अथवा ग्रन्थे उच्च स्थान बियात मगनेद्ययात महादेव व पार्वतीय द्वितीय पूर्वया रूपे क्यागुया शुभ मंगल्य चाहिँ कथा नालात मगनेद्यया थिथि मुद्राया मूर्ति नाप निकाला निसेकया जिनखुका लादु मगनेश मूर्ति न खङ्केफै वस्पोल्य प्रत्येक लात रुद्राक्ष कमल नागपास कमण्डलु व मेमेगुण जोसा जोनातगु खनिदु अनेक विघ्न बाधा पार्यना विजयमा जोगुनी वस्पोल्यात विघ्नहर्ता नथ्यागु यासा गनेद्ययात बुद्धि व ज्ञान्या प्रतीक्य रूपेण क्यागुया दैविक गुण जागु आकृति दुमज्या वस्पोल्या भक्ति व दर्शन या तथासा अनेक विकार नष्ट जुया सिद्धि प्राप्ति जुइ थैगो मान्यता दु थ माता पिता हे थगु ब्रह्माण्ड ख थैगु कथा नाला शिव पार्वतीय परिक्रमा यागुनी वस्पोल्यात प्रथम पूज्य स्थान बियातगु खसा गनेद्यया प्रत्येक अंगया विशेषता न व्याग्ल कथया दुधाई सिद्धिदात्रीय नामन मसिका व मवस्पोल्यात नेपा देशे जक मखुकी मेमेगु देशे न उत्तिकहे माने नातगु खनिदु चेतनाय प्रतीक कथा माने नात मवस्पोल्या हरेक अंग बियातगु शिक्षा छिगु नीति उत्तिकहे महत्व जा छिगु समाजे गनेद्ययात अतिक महत्व बिया माने नावगु खनिदु हिन्दू व बौद्ध मार्गित नापनाप मेमेको जाति तेस दक्ले नापा गनेद्ययात हे पूजा नावगुदु थिथि देवदेवी तेगु दथुइन गनेद्य उच्च स्थानीय लाना चंगुली वस्पोले विशेषता योक्को हेदु निपाया थिथि जाति धर्म सम्प्रदाय तेस गनेद्ययात थथगु मौलिकपन अनुसार माने नावगुदु उकी मध्येन विशेषणा नेवा जाति तेस जन्मया इ निसेकया या मागु सक्ता संस्कार्य ज्याझोले दक्ले नापा गनेद्यया हे पूजायाना ज्याझो न्याकीको परम्परा दु थथे वस्पोल्यात नापलाक्क आराधना याना न्याकु गुज्या सुथालाई थैगु मान्यता दु अथेहे निवातेगु बसोबास दुगु हरेक त्वात्वाले गनेद्यया मूर्ति पलिस्थाई नातगु खनिदुसा इमेगु हरेक संस्कार व संस्कृति गनेद्यया महत्व अतिहे दु छुन कथया भिंगु ज्याचो सुरुवात या न्हेवो थगु छि अथवा त्वाले पलिस्थाई नातगु गनेद्यया त हनिगु चलन परापूर्व कालनिसे न्यानावगु खनिदु
बुस्पोल्या त साधारण पूजा निसे कया समय बोताया न पूजा यागु परम्परा दु निवातेस हनावया जंगु तिथि नखचख जात्रा पर्व दिगु पूजा ततर हंगु फे गुठी आदि तिथि सामाजिक जाजुले न गने देव या त हे तक्ले नापा पूजा याई तगोगु पादुम तिसियागु छदुम बुस्पोले बहान्य रूपे तिछुया त खन्के फै बुस्पोल्या त एकदन्त लम्बोदर विघ्नहर्ता गौरीपुत्र विनायक आदि नामन सम्बोधन याई अथे नेवा संस्कृति व संस्कार गथेकी मचा त इही यागु अन्नप्राशन आजु अजिपी जंकु यागु इही पाथे जाको फिंगु ज्याचो तको चाका घने खुनु गने देवथा कुएना पूजा बनेगु चलन्दु नेवाते एलाथो आदि देखि बले बालामा थका एलाथो सवा देका बिमध्यय रूपे पोकनाय गने देया पूजा यागु चलन्दु थोगने दे ये देया पकना जोले विराजमान जुया चंगुदु पोकनाय गने देया ना अपभ्रंश जुया पकनाजल जुवंगु खधैगु थापुदु अथेहे गनि देया त थिथि लुएला कि मध्यया रूपेन कागुया चा बहिस विराजमान चन्द्र विनायक त खा कैलंकी मध्यया रूपे कागुया अथेहे खुपया बासिन्दा तेस नेसी पनि मसपि मस्त नेसी पनि सेका बि मध्यया रूपे सूर्य विनायक त माने नाव गुदुसा यी वयलया बासिन्दा तेस खला मसपि मस्ते त खसे कि मध्यया रूपे सूर्य विनायक त माने नाव गुदु नाप मस्त खमसल थासा थन कमल विनायक दर्शन याकलकी मस्त खसै थैगु धार्मिक मान्यता दु थोहे थुम विनायक विशेषता ख अब मस्त न थेगा थी सूर्य नागे तुची चले मदुकु अना इंगिउ खाला मसक में अना जो मानथ माने दगा अज सूर्य नागे अना मयुसालगा थाना हिउ थाना हया थाना मस्त है दुने ते तोची तोता ताता माम्बा को रुके जीव रुके जे खोलकी हले मस्त खासै सोनिगय थाथासे विराजमान विनायक पी मध्ये बसपोल्या मसिका प्याक्ल कथदु बसपोल्या त निवातेस यातो गने दिय न थाई ज्योतिष शास्त्र अनुसार मंगल चौथी या त गने दिय बार कथ कागुया गने दिय या त एकदन्त लम्बोदर गणपति सिद्धिदात्री गजानन विघ्नहर्ता आदि तिथि नामन सम्बोधन याई आथासा ज्याजुले दिपाय इजुगुदु दिपालिपा हाक्न थै विषया पुवंक रिपोर्ट स्यादी फै उकि आया त पल्ख दिपा दिपाली पछि त हाक्न छका ज्याजुले लस्कु सेनाचना छिसा सोयासना दिगु ख ज्याझ नेवा मसिका जिमिस थौयागु ज्याजुले कमल विनायक विषयले तयार नागु छगु विशेष रिपोर्ट नेवेचनागु ख आतासा सोयादिस थोय विषया पुवंक रिपोर्ट अथेहे माघ महिना या त गनेदेया मास कथन कागुया उकि थो महिना विशेष ना गनेदेया पूजा जुइसा नाप श्रद्धालु तेस गनेदेया नाम मंगलबापति अपसन चनेगुयाई
मंगल चौथी न थाइगो भाद्र शुक्ल चौथी खुनु नेवा समुदाय तेस चथा नख तजिक्क हनी थुकुनु हे गनेद्योया जन्म जुगु ख थाई थुकुनु पूजा यै मद्योया त चथा द्य थाई थुकुनु हे भारत थाइल्यान्ड व मेमेगु देशे न गणेश चतुर्थी माने नावगु खनेदु थुकुनु नेवा समुदाय तेस हलिमलिसिया फलफुल व सम्मेपछि तया गनेद्य व चन्द्रमाया पूजा यागु परम्परा दु उकि तथा नख गनेद्य नापन स्वापुदु धाई थथे सोनिगय थ्याथासे विराजमान थिथि गनेद्यया थथगुहे महिमा दुसा थुकी मध्ये न खोपया कमल विनायक न छमख थोदेग खोपया पूर्व पाखे अवस्थित दु छतजागु थोदेगले विराजमान कमल विनायक दक्षिणाभिमुख चुया चोङ्गुदु देगले दुने भोसपोलिया लोहयागु मूर्ति खन्ने दुसा थोदेग लगभग 1000 वर्ष पुलाङ्गो ख थैगो थापुदु थन जम खम महाङ्का देया मूर्ति तन पलिस्थाई नात गुदु छतजागु देगय जख लोहयापि सिहनिम पलिस्थाई नात गु खनेदु अथेहे फखाया चोस कलात्मक तोल छपान तया तगुदु तोलया चोस छोलाक कास्थकला निर्मित चिची पागु छ्यातन छुनात गुदु छाया लिक्क सहे देगया पौया त तुनासे फेका तगुदु छतपल्ले चिनात गु देगया दक्षिबे च्वे छोलाक स्वंग गजुन छुनात गुदुसा अननिसेहे पता न भएका तगुदु अथेहे देय चुलिन्चु लोहयागु स्तम्भ छगु न तस्वका तगुदु उकि दियने गनेद्य बहान कथ छुन तया तगुदु थन वस्पोले दर्शनीय नीति न्यानिथ भक्तजन्त वेगु यासा मंगलबार व शनिबार विशेषजना थ्याथास भक्तजन्त वेगु याई उपदैवे शनिबार मंगलबार उलिगा खम सपिय मस्ते त खसे काव्य मध्य रूपे वस्पोल्या त माने यनावगु खनेदु थनहे देकया लेकस शिलालेख तन तया तगु खंके फै थय परिसरे फलचा छगु न खनेदुसा तखाया लिक्कस गन तया तगु खनेदु विनायकया मूर्ति जम खम लियागु सिंहनिमन खंके फै थुम विनायक या त नेवापास या तो गनेद्य न थ्यागु याई अथेहे देगया पश्चिम पाके छगु पुखु न खनेदु थो पुखु या त कमल पोखरी थाई खुया दक्षिण पाके नारायण देया देग छगु न खनेदुसा थोय देगया लिक्कस शिवलिङ्ग न स्थापना नात गुदु पुखोया छचाखेर वंग्ल सीमा नापनाप मेमेगुन ततर हंगु सीमा त खनेदु थथेहे पुखोया पूर्व पाखे चैत्य तन पलिस्थाई नात अगु खंके फै थुपी चैत्य त सम्राट अशोक म्या चारुमती निर्माण याकुगु खथैगु थापुदु थनहे पुखली मोहनी बले नवमिया दिखुनु विशेष मेला जुई थुकुनु थिथि बाजा गाजा नाप भक्तजन्त थन पुखली स्नान नीति वेगुयाई परापूर्व कालन सेहे नाचोंगु थोचलन थौतकन यनाचोंगु दु देहदशा जुइगो बिस्का जात्रा बेले कमल विनायकया हर जात्रा यागु परम्परा दु जात्राया छोले विनायक या त त्वाले चाहेके गुयाइसा थोए इले सकसिया छेकापत्ती पस्पोल या त पूजा यागु चलन नदु थोए बिस्काबले जात्रा जीवे व थि भक्तपाती नि लिता या ले थदको नेचा थुम विनायक या परिसर दुने भक्तजन्तेस इले बिले लाख मच्चाकी गुना याई
धार्मिक व ऐतिहासिक महत्व जागो थनया परिसर अंगले थिथि देपी पलिस्थाई नातगु खनेदु थुमध्य या त बलिबीको चलन नदु कमल विनायक भक्तपुर वडा नम्बर 10 अवस्थित थोदेग या पुनर्निर्माण विक्रम सम्मत 2067 साल यागो खथैगो थापुदु अथेहे थनया रेखदेख व सुरक्षा श्री कमल विनायक मन्दिर परिसर सुधार समिति पाखे याना बगु खनेदु ऐतिहासिक व धार्मिक दृष्टिकोण अतिहे महत्व भेबिगु थो क्षेत्र पर्यटकीय स्थल न ख छिसा सोयादिल स्वनिगले विराजमान थिथे विनायक पी मध्ये प्याक्ला मसिका दुम कमल विनायक विषयले तयार यानागो छगो विशेष रिपोर्ट थुगु ज्याझ नेवा मसिका छित गठिताल अथेहे थुगु ज्याझ छिपिन्छ प्रत्येक बुधबार बनिश गुताइले व रिपिट टेलिकास्ट शुक्रबार निनेश निताइले व हाक्न प्रसारण सोमबार सुतेश चिताइले छिगु नेपाल च्यानल मार्फत स्यादी फै वहे कथा थुगु ज्याझ छिसा छिगु नेपाल च्यानल एप प्ले स्टोर व एप स्टोर एवना डाउनलोड एना स्यादिस नापनाप थुगु ज्याझ छिसा छिगु नेपाल च्यानल युट्युब एना स्यादी फै छुन कथाया छ्याता सुझाव नीति सापुत यादि त इनाप्यासे थौया ज्याझ पाखे जी अनुसार भाया बनेगु उज फनाचना छिगु नेपाल च्यानल निरन्तर स्वयस नदिस शुभ्या